Dobar dan koleginice, kolege pčelari. Evo ovdje pomalo se ismračava ovdje kod ovih mojih košnica. U selu došao sam da vidim, njih nisam terao na suncokret, pa imaju male zalihe hrane. Njima sam dodao pogače, pa ćemo sada pogledamo. Znači u prošlom snimku sam dodao jednu moju, jednu pogaču koju su kupljenu pogaču, pa ćemo da vidimo koju više troše. Prošlo je, boga mi, više, ne znam, nija, možete po snimku vidjeti koliko dana, ali ima dosta dana, tako da možda su jednu i drugu pojele, to ćemo sada vidimo. Tako da nisam mogao pre da dođem da ih obiđem, ali sad ćemo da vidimo kako je stanje, eto, na ovoj košnici. E pa evo vidite, ova se ne računa, poredili smo ovu i ovu pošto su istih bile dimenzija. Evo vidite, ovu su kupovnu one jele. Ćemo da vidimo kako je stanje sa ovom mojom. Pa evo i moju troše polako, mada sam ja malo čvrstu i napravio. Možda ih to sprečava malo brže da jedu, ali evo vidite. Uglavnom, pa može se reći da ovu moju malo brže troše, ali eto, uglavnom, ono što moram da vam kažem je da ovu moju nisam napravio od mog meda, nego sam kupio onaj pekarski med i u njega sam zamešao. A inače da vam kažem, ako napravite ovu pogaču od svog meda, onda ima samo da potrče i neće ni pipnuti ovu pogaču pre nego što ovu ovdje pojedu. To mogu da vas uveravam. Evo ih one jedu, troše polako, tako da neću ništa ovo da diram mnogo. Mogu malo da izmaknem ovdje i da dodam ovu još jednu pogaču ovdje što sam pripremio, i to ću raditi ovu moju. I eto, uglavnom, sa sigurnošću mogu da kažem da ove pravljene pogače brže troše pčele, pa kako god da ih napravili, brže troše nego ove ovdje kupovne. Eto, tako o tome što se tiče. Hvala vam još jednom što ste pratili, pa se vidimo u sljedećem snimku. Pozdrav!